Jangan lupa subscribe dan bunyikan notifikasi loncengnya. Let's go. Damut bawah lala aman-aman. OTW menuju ke apa namanya ini ya? Kelo Anas. Buat tempat yang sangat gagah, sanak-sanak sadonya. Di belakang ada rombongan kami juga dari Warkop Damut. Warkop Damut menuju Kelo Aneh. One by one ada di belakang, guys. Ada Rinal. Ayo. Warkop Damut. Guys.
welcome to Warkop Damus. Kita udah nyampe mana guys? Hello Ane. Anas. Asik, udah mau belum puasa. Dingin guys, dingin. Oke, kita lihat pemandangannya guys. Bang, cerak. Freestyle guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warkop Damus, vlog kedua di bukit di Keloan nih. Telah siap play. Jadi jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman-teman. Warkop Damus. Oke. Pulang. Libur.
biasa indah sanak sadonyo di bulan puasa. Wih. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe.